салом мегӯем ба шумо бинандаҳои азизу арҷманди телевизиони Сафина, чун ҳамешагӣ ин вақту соат расидем ба дидори ҳамдигар ва ин барномаи Лазиз бо Ҷамшед аст, барномаи болаззаттарини телевизиони Сафина ва меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд. Дӯстон, аллакай садо баровардан, инам бошад ҳунарпеша, муаллифи сценария, яъне сценарияновис, ҳамчунин коргардон Умеджони Султонмурод. Салом алейкум. Салом алейкум. Хуш омадед ба телевизиони Сафина, хуш омадед ба барномаи Лазиз бо Ҷамшед. Ман фикр мекунам ки имрӯз як хуроки бисёр лазиз омода мекунед, мисли анамон нақшҳое ки шумо меофаред. Умедҷон, дар оғоз як имконияти хубе доред барои бинандаҳои азиз шабакаи Сафина, хосатан дӯстдорони барномаи Лазиз бо Ҷамшед, як саломи вижаи худро расонида бошед. Марҳамат. Ташаккур. Ассалому алейкум ҳамаи нафароне ки ин лаҳза моро тамошо мекунанд. Умеджони Султонзод ҳастам, ҳунарманди театр ва кино. ва ман ташаккур мегӯям ба Ҷамшедҷон ки имрӯз як имконияте барои ман фароҳам оварданд ки ман имрӯз бо шумо рӯпарӯ бошам ва яке аз ҳунарҳое ки кам кард дар зиндагӣ истифода бурда метавонам имрӯз ба шумо пешкаш кунам, пешниҳод кунам. Инам бошад тайёр кардани хӯрок. Хеле хуб. Хӯриш. Дар оғоз бинандаҳои азиз бесаброна интизоранд ки кадом хӯрокро омода мекунӣ? Биё Ҷамшедҷон, аввал нагӯем номи хӯрок чи аст? Биёд ин хел мекунем. کدام محصولات‌ها برای خوراکی که امروز امید آماده میکند لازم میشود؟ یعنی کدام محصولات‌ها خب من همون محصولاتی که با من در کار است در بالای گویم میزی کاری ما هست. خیر. گوشت با ما در کار میشد. اول روغن، خب بعد گوشت، کارتوشکا با ما در کار میشد. پیاز، پامیدور، بادرینگ، تخم، قرنفل بلغاری، بله، تخم، خاکه‌های و این خاکه‌های خوشبوی کننده اگر بعضیش موافقی تب تب و زب. خیلی خوب. دوستان عزیز، یعنی که همین محصولاتی که شما میبینید در خانه همه ما و شما هست قریب همش انا امروز آماده میکنند یک خوراک و گفتن که در دوام برنامه خواهیم فهمید که خب چگونه است این خوراک و چی نام دارد. یعنی این شاید تا یک اندازه خب محصول ایجاد یا تخیلی اومدی سلطانزاد باشد. همینطور است و میگویم که این خوراک رو آماده کردنش رو از کجا آموخت یاد گرفت، این رو در برنامه خواهیم گفت. دوستان وقت رو زیاد نمیگیریم دیگر، سخن کمک زیادتر شد. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و شروع میکنیم با آماده کردن این خوراک. انیقترش اومد جان شروع میکنند، من با اون کس کمک میرسونم. ما رو همراه باشید. چیکار میکنیم اکنون؟ زودکک. اول آسونه بار میزنیم. بار میزنیم. خیلی خوب. چونکه به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. ما امروز یکی از خوراکایی که من گویم که زیادم تیار نمیکنم در خانه، آماده نمیکنم. لیکن میکنم. همین بعضا ما کمک در نزد مردم ما در خونه خیلی نیستیم، ما این کارا نمیکنیم. میکنیم. ما دیگر علاج نداریم. میکنیم لیکن خودمون میخویم. هیچ کس با ما از تحت دل میکنیم. بله صدقاً. غرغر نکرده میکنیم. پیاز رو شما شروع میکنید با میده کردنش؟ میکنیم در وقت ضرورت. بله. شوخی میکنیم البته. وقتی که شخص خوب فرزند، اویله، نزدیکان خود را دوست دارد، کوشش میکند که باید یک چیز نه فقط آماده کردن، کوشش میکند که انما نزدیکانش رو کمک باشد شاد کند. همین است؟ بله، من برای چی در وقت ضرورت گفتم این خوراکی ما آماده میکنیم. یک لحظه بود من در دوام برنامه قصه میکنم برای چی من این خوراک رو یک لحظه بود که من ضرور بودم که باید من این کارو بکنم. یعنی میتوانید گفته امکان است که چگونه ضرورت پیش اومد که شما آماده؟ یعنی بیا در بین وقتی خوراک تیار کردن ما صحبت میکنیم این موضوع رو که من این خوراک رو از کجا یاد گرفتم، برای چی من این کارو کردم میتونم. بله، این حال کمک گرم میکنیم یا نکنیم؟ نه نکنیم حاضر یا کمتر گرمتر شود. شیر گرم میکنیم. شیر گرم میکنیم برای روغن کمتر دیگ تصفیدن میکنیم. خب خیلی عالی. جمشید جان هزمونت کمتر مون. در کار. خیلی خوب. دوستان این حال در فصل سرما بسیار خوب ضرور است، چون که هزوم گفتند امید جان و شروع میکنیم. شما گوشت از میده کردن و با ما شما نشون دید که گوشت رو میده میکنید. خب گوشت رو میگیریم. من کارتوشکا رو گوشت رو باید با مثل یک انگشتی چی میگن انگشتی کنجگی است کو میده با میسی همون میده کنیم. باریک. باریک. هولم باریکتر. هولم باریکتر.
این خیلی باشد باید که از گوش کیمکونک نه همین قدر خوب است. خوب است، خیلی خوب. برای من کمک مشکلی پیش آورد اومد، ولی به هر حال من کوشش میکنم که این رو چیکار کنم؟ سر وقت میده کنم. خب ما باوری داریم که این کارو کرده میتونه و من با کارتوشکا سر و کار میگیرم. این شب روز چیکار میکنید؟ به چیکار مشغول هستید؟ اومد به چیکار مشغول است؟ من در نظر دارم این شب روز خدا را شکر ما کسبی رو در نظر در تئاتر خب کسبی دوست داشته خودم خیر کار کرده ایستادم. تئاتر اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی کار فعالیت کرده ایستادم. تمرین نمایشنامه ها رفته ایستاده است. نمایشنامه ها قریب که هر روز هست. ما مردم رو دعوت میکنیم بیان و میبیان و تماشا میکنم و خلاص در خدمت مردم هستیم. سلامت باشند. بیرون از کار؟ بیرون از کار از قفای تربیه فرزندو گیروداری زندگی دو پروپر بالا پایان. خیلی خوب. خب اکثریت در نقش‌های مسحکوی شما بیشتر، مثلا من چند فیلمی که دیدم، اگر نمایش‌ها رو نگیریم در تئاتر، در نمایش‌های تئاتری نیز هست، باز در فیلم‌ها نیز شما خب انمون نقش‌های که من در ژانر مسحکه پیشنهاد می‌گردم شما بیشتر فعالید. خب خود در کینو خود در تئاتر باشد چگونه است؟ مثلا راحت است شما، تبعیدی شما است یا اینکه مشکل تر است؟ گرچنده که مثلا مسحکوی است شاید از نگاه تماشابین سبک باشد نقشو، ولی من فکر میکنم که بسیار مشکل است. انا گفتی شما است از نگاه تماشابین شاید سبک باشد، لیکن بسیار دشوار است جمشید جان. وقتی که تو کوشش میکنی که یک نقش آفری که نقش تو باعث یک راحت نفر شود، یعنی یک نفر خندد راحت برد، این دشوار است. خیلی دشوار است. خیلی دشوار است. زحمت‌های زیاد رو طلب می‌کند. کوفت‌های زیاد رو طلب می‌کند. باری هم شده است که مثلا شما کوشش کرده ایستاده در انمون، من در نظر دارم در تئاتر مثلا نمایش رفته ایستاده، ولی می‌بینید که اونقدر مردم نخندیده ایستادند. بعضی‌هاشون گویا که مخصوصاً آمده است که نخندانید نمی‌توانید. بله. یعنی این گونه احساس هم هست. راست گپ هست این گونه احساس هم که مثلا می‌بینی که در بعضی نمایش‌ها هست که 300-400 نفری که در تالار نشسته است همه می‌خندند. بله. بعضی نمایش‌ها هست که مثلا نمی‌خندند تا نیمی نمایش، بعد نیمی نمایش الکی می‌فهمند. این خیال میکنم که از رفت نمایش هم وابستگی میکند. امید جان اگر ما در وقت صحبت اگر کار نکنیم با فکرم که برنامه ما کار کرده دوام مییابد. کار کرده صحبت میکنیم. خب یعنی در اصل نگفته نماند که دوستای عزیز کارتوشکا رو ما با طرز چورکنجا میده میکنیم. با طرز چورکنجا. خب شما گفتید به طرز چورکنجا، به شکل چورکنجا، و اکنون فرصت اون رسیده است که بگویید که از کجا آغاز شد مهر و محبت شما نسبت پخت و پز و مخصوصا همین خوراکی که بسیار شما از عهده پختنش در سطح عالی میبرید؟ مهر و محبت پخت و پز به همه معلوم است که وقتی که گوش نموندی خوردن میخوایی، مهر و محبت خواهی نخواهی زیاد میشود. بله. و یک چیز که من وقتی که در صنف 7-8 میخوندم، همراه یکی از گویم که یزنه‌هایم که یک آشخانه داشت، من در اونجا همراهش هم یکی از کمترین نفرانی از دوستان عزیز که یزنه را نامگیر میکنن، بسیار باز با من میتونم یزنه جان گویم. سلامت باشند. چون که با این چیز میارزن، چون که من رو در زندگی بسیار کارها رو دادن. پخت و پز رو یاد دادن، پوست کردن کارتوشکا رو یاد دادن، سلامت باش، میده کردن پیاز رو یاد دادن. این در زندگی در کار میشه. درست است. و حقیقتا هم در کار میشه. من برای چی در اول گفتم که این خوراک من خوب کرده میتونم و چگونه از کجا یاد گرفتم جمشید جان. روزی بود که من 4 فرزند دارم. سلامت باشم. هر 4ش در مکتب میخونن، مکتب میونه. یکیش از فرزند کلونی هم در کالج طبی میخونن. و روزی شد که من اویلم بیمار شد جمشید جان. انا کنه اینجا آغاز زندگی همین است. بله. خب بله. وقتی که اویلم بیمار شد، در خونه فرزند کلونی مکتب میرود. پخت و پز کرده میتونن، لیکن نه اونقدر خوب. بله. و باور کردن نمیشه. بله. دیگه باور کردن نمیشه. درست است. و چیز دیگرش است که او خورد است و باید به مکتب برود و او در فکر خواندن باشد. و من صبحگاه ها میخستم وقتی که کودکا رو به مکتب گسیل کردن در کار میشد.
چی خوراک کنیم چی کنیم که تستر باشد با مزه باشد درست و کودکان سیر باشن از یعنی که شکم فکر نکنن و خواندن فکر کنن یعنی که شرایط مهیا باشد آنمون مثل همونه که مادرشون سر وقت همه چی داد یعنی با او علاقه عادت کردن میخزن چای تیار لباسشون دستمال کردگی همه چی تیار میخورن میرون وقتی که مادرشون بیمار شد با این کمبودی ها رو پرو شدن یعنی سیر کردن شکم یا کمی گویم به اصطلاح پرابلم پیش اومد و من این پرابلم رو برداشت خودم گرفتم سلامت باشم و مردانوار چی میگویم اینا پیشبند رو بستم مردانوار و از قفای سیر کردن کودکا شدم و صبحانه برایشان همین گونه خوراک رو تیار میکردم که زود تیار میشود و از همین محصولاتی که شما در اول گفتید که در خانه هممون هست و از همین محصولاتی که در خانه هست خوراک تیار میکردم. راستی خب مهمون نشدیم در خانه امید جون حتما که من باوری کامل دارم که در آینده ها ما مهمان خواهیم شد زیرا ما یک دوست هستیم و من در یک برنامه دیدم که آنمون خانه شما یک طرف آنمون حولی یک با سنگ یک نقش و نگاری خیلی عالی کرده شده است که باور کنید اول من باور نکردم گفتن که این محصول دست خود امید است بعدا من رو باور کنوندن که نه جدی این محصول دستش است اینم یکی از مشغولیت های دوست داشته امید سلطانمورد است من میخواستم کمک معلومات بدم زیاد نفرای هستن که باور ندارن به این چیز میگه که همه امید خودت کردگی میگم من کردم نه چه تو سانگ شکستی باید سیمنتت تیار کردی در دیوال چسبوندی رسموش کشیدی میگم من کردم چه آخه این میدونید وقتی که اگر ذوق پیدا میشده است جمشید جون من از خوردی در خانه های بلندآشیانه زندگی کردم و همه وقت آرزو میکردم که یک حولیچه داشته باشیم بگویا میخوام در بالای حوله یک کت داشته باشیم یک کراوات داشته باشیم ما برایم همراه اویلوی همه کساش من همین آرزو رو از کودکی میکردم سلامت باشم و خدا رو شکر من به این آرزوها رسیدم و من صاحب خانه حولی شدم و از همونجا آرزو میکردم که اگر من صاحب حولی شدم من میخوام که حولی من از حولی دیگرها فرق کنم چون من و پدر هنرمند هستیم وقتی که هر نفری که از دروازه ما وارد میشود گوید که اوه ما به خانه اکتورا در آمدیم یعنی همین چیز در ذهن من فقط بود و من آغاز کردم از همین کار و رفتم همون سنگ‌های از دور نمیریم از همین ورزابی خودمون از درون یک دریا سنگ جدا کردم یعنی با ماشین بار کردم خونه آوردم یک ماشینی کلان شد و میدونید در رفته که من این کارها رو کردم و در اونجا من آهو ساختم یعنی اونجا از طرف کسبم نوار بردارا هستن من نوار بردارا رو با سنگ یعنی که نقش نگاری کردم اون نفرایی که چراغ میمونن من اون رو نقش نگاری کردم یعنی که انمون کسب خودتون رو تصویر کردید با سنگ در حوله بله و در رفتی کار میدونید جمشید جون من یک سنگ شکستم یک سنگ کبود بود اینمی قدر بود اینمی قدر بود اینمی قدر من سنگ شکستم از بین سنگ تیلو برام من با شما از همین نقطه اثبات میکنم مفصل‌تر چگونه شدون تیلو گفتم کردمون کنی چگونه تیلو چی شد وای تیلوی از دیوال کنده نمیشد من پیش میگم من سیمنتش زیاد کردگی سخت شده است چسبیده یعنی که من سنگ شکستم جمشید جون سنگ تاجیکستانی خودمون من با چند نفر متخصص نشون دادم گفتن که تیلو است درخه تیلو است و من اونم میدونی چیکار کردم یک نقش نگاری کردم اگر در تئاتر شما رفته باشه دو تا نقاب است یکیش میخندد بله یعنی رمز تئاتر یکیش میخندد یکیش خوش خوا کرده است رمز تئاتر است و من در همون دو نقاب که من در تئاتر کار میکنم و کسب دوست داشته من از خون و رگ و پیوند من است من در یکی از همون نقابو همون همون سنگ استفاده بردم خوب کفایه است دوستان عزیز و اکنون روغن تصویدن میگیرد روغن تصویدن میگیرد ما کارو دوام داده صحبت کردن میگیریم خیلی خوب خب پیاز رو هم اگر هر کس میتواند با طبع خودش میتواند با مثل کارتوشکا چورکنجا میده کند یا میتواند دراز لیکن من چورکنجا بیا درباره من
бешубҳа гуфта метавонам ки нафаре ки дили шуморо гарм кард ва дасти шуморо рост кард дар ин касб падари шумо аст. худоро шукр. хуб чӣ гуна шуд ин хоҳиши бевосита худатон буд ки мас анамун ҳунарнамоии падарро дар театр дар кино медидед ҳангоми хурд будед мегуфтед ки ман мисли падарам мешавам ё ин ки ин маслиҳати падаратон буд аминро камакак мехостам фаҳмам аз шумо. медони ҷамшедҷон буд дар хона яъне дар ду фронт гӯем ки аҳли оилаи мо ҷудо шуда буд. якеаш мехостанд ки ман ҳунарманд шавам, якеаш мехостанд ки ман табиб шавам. хоб табиб хоҳиши кӣ буд? табиб хоҳиши хоб зиёдтар хоҳиши занҳои хона буд. хоб хоҳиши модарам буд, хоҳиши баъзе апаҳоам буд. хоҳарон буд. бале вале ман аз хурдӣ ки худ дар театр дар муҳити театр ман калон шудам, ба намоишҳо мерафтам. хоб ҳунарнамоии ҳунармандони театри бештар лоҳутиро ман тамошо мекардам. аз ҳамун рӯз аллакай барои худам интихоб карда будам ки ман калон шавам, ман актёр мешавам. вақте ки падарам ба ман гуфтанд ки синфи 11 тамом кардам мактаби миёна, гуфтанд ки бачам куҷо мерӣ? боз як нафари дигар буд ҳамсояи мо ки он нафар маро инқадар зиёд дӯст медошт, мехост ки ман ҳуқуқшинос шавам. мегуфт ки умедҷон ту мактаба тамом ки ту ҳуқуқшинос бояд шавӣ. ва яъне ки ман фикри ҳамаи нафаронро ман як тараф гузоштам. ман ба падарам гуфтам ки ман донишкадаи санъат меравам. ва ман ҳамуҷам дар куҷое дар қаъри чашми падарам дидам ки падарам аз ин чиз розӣ буданд. чун ман як писарам дар оила ва зиёд нафаро зиёд падаро орзу мекунанд ки фарзандошон касбашонро интихоб кунанд, чун мероси падархоҳӣ касби падаромӯз ки моли падар харҷ тавон кард ба ду рӯз. бале. ва ҳамин гуна рафтем дохил шудем донишкадаи ҳунарҳои зебо, факултаи театри бадеӣ, театри актёри театр ва кино ва имрӯз фаъолият карда истодем. хуб умед ҳаст касби асосияш актёрӣ, баъдан масалан машғулиятҳои дӯстдошта дорад ин чӣ мегӯяд нақшу нигор кардан аз санг, баъдан хуб пухту пас кардан. боз дар ин ҷо умед якчанд тахаллуси дигар доранд вобаста ба хӯрокпазӣ аст. бигзор намегӯем унро, шояд дӯстоне ки тамошо мекунанд умедро мешиносанд аллакай пай бурданд. бори дигар мегӯем ки акнун оғози барнома аст ва аз ҳама ҳолати муҳимаш аст майда кардани маҳсулотҳо ва баъдан дигараш хуб мегузарад. ва ман аллакай гӯштро майда кардам. умед аввал гӯштро меандозем. қаламфури булғориро бале аввал гӯштро меандозем ва ман қаламфури булғориро майда карда истодам. равғанро андохтем, гӯштро меандозем. хуб дӯстон гӯштро меандозем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ва эҳтиёт кунед. бӯи гӯшт. бале бӯи гӯшт. аслан нафароне ки хӯрок мепазанд ҷамшедҷон, хайр ман гуфтам ки дар як ошхонаи камкам корам мекардам, ман сих кабоб мепухтам. саломат бошед. ин кай буд ҳангоми донишҷӯӣ? не ҳангоме ки ман хурд будам дар мактаб миёна мехондам, синфи 7-8 мехондам, ман сих кабоб мепухтам. баъд зиёд нафаро мегуфтанд ки умед не ки ту зур мери фақат ҳар рӯз кори шашликхӯрӣ гӯшт мехӯрӣ. ман ба ӯ мегуфтам ки ман мумкин ки рӯзи аввал ё рӯзи дуюм гӯшт хӯрда бошам. дар дигар рӯзҳо аллакай айбуш сер мешавад. аз бӯяш ман сер мешудам. ман бовари комил дорам ки бинандаҳои бисёр арҷманди мо низ ҳамин фикрро мекунад ки ҳамин ҷамшед дигар ҳаминҳои нав ба нав ҷамшед нонуш дар руғана. дуруст аст. вале дӯстон акнун гӯем ки не ин тавонест камакак хато мешавад. ҳаст лекин он чизе ки шумо фикр мекунед дӯстон барнома дар ҳафта як бор сабт мешавад. ҳар рӯз агар мешуд мумкин. хуб мекобем дӯстон мекобем. хуб ба мо дуто қаламфури балғорӣ розӣ мешавад. балғорӣ ин дар фарҳанги забони тоҷикӣ боз як калимаи дигар аст. бале балғорӣ гуфтед. ман одатан ин як чӣ гӯям камбудиам гӯем хато намекунад, зеро ҳар як шахс хато мекунад, нафари зинда хато мекунад. ва дар талаффузи калимаҳо низ баъзан боз мо тӯли як ҳафта бо ҳамин ҳамроҳи гурӯҳи
эҷодиву техникӣ ҳамин калимаҳоро вақте ки ман талаффуз мекунам баъзан дигаргуна талаффуз мешавад. боз шӯхӣ мекунем мегузарем. аз ҳамин лиҳоз имрӯз боз умедҷон гуфтанд ки қаламфури балғорӣ қаламфури булғорӣ ва баландтар кардан. ҳеҷ боки нест? не ҳеҷ боки. хуб аста. дӯстон, гӯшт аллакай вориди дег шуд ва ин маънои онро дорад ки камакак бӯи анамун ошхонаи мо дигаргуна шуд ва таваҷҷӯҳ ба тарзи майда кардани шумо як чӣ аз аҳамият надоистед ки ман ин қадар моҳирона қаламфури булғориро реза карда истодам. Хоб. Метавонед шумо ҳамин гуна реза карда? Ман барои гуфтам ки таваҷҷӯҳи ҳаматон ба анамин умедҷон ки ин қадар маҳорату малака дорад. Ман дар ҳама ошхонае ки кор мекардам, ман аз ҳама хурдтарин ки будам, хурдтарин ҳама корҳоро мекунад. Сабзи ки паго бояд 40 кило ош тайёр шавад, ман реза мекардам. Пиёзро ман реза мекардам ва ҳамин хелам дар ҳамун хонае ки мо зиндагӣ мекардем дар Федина. Вақте ки тӯй мешуд, баъд як рӯз пеш сабзиро реза мекардам ки омодагӣ медиданд. Баъд мегуфтанд ки Умеда даъват кунем. Ба ман мерафтам ҳамонҷа як лимча, ду лимча сабзиро. боз як машғулияти дигар зам шуд дар шумораи машғулиятҳои Умед инам бошад майда кардани сабзӣ, қаламфури булғорӣ. он нафароне ки дар ин шабрӯзҳо камакак танқисӣ карданд, марҳамат муроҷиат кунед, суҳбат кунед. суҳбат пазад ҳатман ки чӣ мешавад? Кор ҳал мешавад. Албатта шӯхӣ мекунам. Барои як мард 40 ҳунар кам аст гуфтагӣ бар ин. Воқеан ҳам бояд ки аз удаи ҳамаи чӣ бояд шахс чӣ кор кунад? Барояд. Дар кор мешавад дар ҳолатҳои бешубҳа, бешубҳа. Дурӯғ гуфтаед? Дурӯғ, бале. Ҳама мегӯянд дурӯғ. Лекин дар ҳолате ки русо чӣ мегӯянд? Форс мажор мегӯянд. Дар ҳолате ки маҳз ҳамин зарур асти ҳамин дурӯғ, яъне ки ҳама, яъне дурӯғи маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангез ҷое меояд ки ҳамон дурӯғи ту кӯмак мекунад ки як нафаре хушбахт мешавад. дурӯғи ту кӯмак мекунад ки як кори ту пеш меравад. дурӯғи ту кӯмак мекунад ки як кори хубе мешавад. хиёл мекунам мумкин аст кори хуб мешавад мумкин аст. Вале агар дурӯғи ту барои ҷаҳолат бошаду барои дигар чиз, хеле дурӯғ намегӯям. Саломат бошед. Хуб, чӣ шуморо ба ғазаб меорад? Зуд ғазаболуд мешавед? Кадом ҳолат, кадом кор, кадом чиз, кадом масалан хислат ё рафтор, ман намедонам. Чӣ чиз шуморо хуб ба хашм меорад? ба хашм хайр баъзе корҳое ки масалан ба дилат дуруст намебиёяд, ба фикри ту дуруст намебиёяд, метавонӣ асабӣ шавӣ, ғазаболуд шавӣ. Ман дар назар дорам ки зуд масалан баъзе корҳое ки ба ман писанд намеояд, баъзе корҳое ки ман зиёдтар асабӣ мешавам, боз ҳамун асабӣ мешавам дар доираи оилаам. Яъне ки ман кӯшиш мекунам ки дар берун аз хона ман асабӣ нашавам, кӯшиш мекунам ки нашавам ва вақте ки дар доираи оила эркагиятро ҳам номебарам. Асабӣ мешавам аз чӣ? Вақте ки ман асабӣ мешавам ки гапи мана нафаҳмид, ду-се бор такрор кардам нафаҳмид, ҳамон вақт мумкин ман асабӣ шавам. дар баъзе лаҳзае ки масалан фалон кора кун мегӯӣ, бо ду-се бор такрор мекунӣ ки фаҳмидӣ бо мегӯӣ, фаҳмидӣ? ҳо фаҳмидам. мебиёӣ ки накардааст. аллакай аз ҳамон ҳолат метавонӣ асабӣ шавӣ ки охир ман фаҳмондам, бо пурсидам ки фаҳмидӣ, гуфтӣ ҳо. аз ҳамон ҳолат метавонам асабӣ шавам ва ман асабӣ дар баъзе лаҳзаҳои кори эҷодӣ метавонам шавам. вай асабӣ эҷодӣ аст. масалан ҷое ки ҳунарманд, масалан агар ман коргардонӣ кунам, бинам ки ҳунарманд аз рӯзааш намебарояд, дар ҳамон лаҳза метавонам асабӣ шавам. хуб ҷамшедҷон, мо картошкаро меандозем. Картошкаро меандозам. Бо иҷозат шумо бовар мекунем. ба шумо бовар мекунам. бале, картошкаро мекобем, як бор хушрӯ мекобем ки як 4-5 дақиқаи дигар. яъне ки сарпӯшро намегузорем? Не, сарпӯшро ҳоло намегузорем. хуб, қариб ки маҳсулотое ки мо барои мо лозим буд аллакай қариб бози помидорро мо омода мекунем. ҷамшедҷон, ман як мегирем, вақт гирам барои ман помидорро ба шумо диҳам. қаламфури булғорӣ. ҳавони сард шудааст бинандаҳои азиз ва бояд ки камакак ғизоҳои хуб чӣ мегӯянд боқувваттар истеъмол кардан аллакай ҷоиз аст. ҳамин тавр аст? зеро организм нав акнун мутобиқ мешавад. хӯрокҳои бақувваттар гуфтед, ҳамин барфе ки якум зад ку ҷамшед. ҳамин барфе ки якум зад, ман аз тирезаи хона нигоҳ кардам ки барф зад. медонед чӣ якум чизе ки даҳанама мазза гирифт? медонед чӣ? маззаи қурутоб. ба худо
ҳамин маззаи қуртоб ман ҳамун рӯз омадам дар театр тамрин кардам, дар намоиш бозӣ кардам. ҳамун мазза аз зани ман нарафт ва ман нахостам ки хонаро гӯям ки як фатир омода кунед ва чун кора зиёдтар аст. рафтам чун ҳозир дар ҳама ошхонаҳо мо зиёд ҳаст, метавонӣ ба ҳазур рафта чӣ гуна фатир мехоҳӣ, нон мехоҳӣ, кулча мехоҳӣ, чапоти мехоҳӣ, дастрас мекунӣ. Ва ман рафтам як фатири калони хушро гирифтам, рафтам дар хона қуртоб, анам хунукӣ ки гуфтед анами гулу хорид маззаи қуртоб кард. як чизи гарро мегӯям, шояд баъзе анамун ошхонадорон камакак рӯашон болида нагардад, баръакс шавад, зеро ҳар як хӯрок новобаста аз оне ки дар кадом фасл омода мекунӣ, баъзе хӯрокҳое ҳаст ки маҳз фасли худро доранд. ҳамин хел ҳаст. масалан қуртобе ки ман дар деҳа ҳангоми хурдӣ дар анамун чӣ мегӯянд пече ки дар гирифта истодаасту берун барф аст ним метр ва қуртоб мекарданд. модари мо масалан момаи мо мегӯем, вай дигаргуна буд. баъдан дидем ки қуртоб тамоми фасл шуд. яъне баъд монанд нест он қадар он қуртобе ки асиле ки мекунанд. ҳамин тавр ҳаст. ту ба фикри ман розӣ ҳастӣ? фикри ту чӣ гуна аст? яъне ки ҷамшед ҷон, яъне ки нигоҳ кун, як вақт буд мерседес 190 буд, баъд оҳиста омад сечка биромад, компрессор биромад, фалон биромад. яъне ки мурури замон кати, яъне ки фантазияҳои одамот пеш рафта истодааст ва ҳамаи қуртобам яъне ки қуртоби гӯшти карданд, яъне ки қуртоби фалон карданд, қуртоби инхелӣ карданд, яъне ки қуртобам гӯям ки шакаробам синтез шудааст аллакай. шакароби гӯшти ина мо пеш надида будем. он мисоле ки шумо овардед тамғаҳои автомобилҳоро камакак реклама низ кардед, унҳо яъне ки шояд баъзеашон масалан он қадар муваффақ набароянд истеҳсол нашаванд, вале зина ба зина хубтару хубтару муваффақтар мебароянд. ҳамин тавр ҳаст. вале дар ин ҷо баръакс шуд охир. масалан қуртоби хуби асили анамин болаззатро оҳиста шуда яъне ки алдараш шуд. ва он қуртобҳоро истеъмол мекардӣ. яъне чӣ гунае ки дар ош ҳасиб меандозанд, ҳамин гуна шуд. шояд ин фикри мо аст. дӯстони азиз, ин фикри мо аст. лекин ҳар кас ба таъму маззаи худаш мехӯрад. бале, нафаре ҳастанд ки қуртобро бар афғани зард мехӯранд, нафаре ҳастанд ки бар афғани зағир мехӯранд. ман фикр мекунам ки нафаре ки бори ҳам анамун қуртобҳоро агар истеъмол кардааст, хӯрдааст, қуртоби асила мекунад асилро, оне ки қуртобро об мекунанд, равғанро аз болои ва мерезанд, дудаш ҳавоба мехезад дар фасли сармо. дӯстон, марҳамат, як бор дигар мекобем. кофтем қаламфури бори дигар мекобем ва бовар кунед як намои бисёр ва бисёр дилкаш гирифтааст. меандозем. боз қаламфури булғорӣ нисбатан камтар ворид кардем. қаламфури булғорӣ не ҳамин қадар бояд кифоя аст. ҳамин калимаи булғорӣ камакак ман дар байналмилалӣ, шумо дар булғолӣ камакак забон мепечад мечепад. инам ҳамун маънои онро дорад ки ба эҳсосот дода шудем, зери хӯрок буяш аллакай мафтун кунанда аст. забона лол монд хӯрок. агар худамон таъриф накунем дигар. дӯстон, бе ягон муҳаббот бисёр бӯи лазиз дорад. боварӣ дорам ки яъне маззааш низ хеле лазиз аст. баъд аз як вақфаи кӯтоҳ бармегардем ва идома меёбад барномаи мо. ин барномаи лазиз бо ҷамшед аст. меҳмони ман ҳастанд умедҷони султонмурод. боро ҳамроҳ бошед. пурра гуфтем ки он вақте ки лозим омад бирён шуда истодааст ва бирён шуд, фурсати он расидааст ки чӣ кор кунем? намак меандозем. намаки калон бошад хубтар аст. намаки ошӣ. бале, намаки ошӣ. хуб, кани чӣ қадар ки шумо гӯед камтар аст? камаки дигар ана ки не зиёд аст. шуд кифоя аст. дӯстон, як дақиқаи дигар хуб бирён мешавад. нақшаҳо чӣ гуна аст дар оянда, ҳам дар театр ва ҳам нақшаҳои шахсии худи шумо дар ояндаи наздик чӣ корҳоро бояд анҷом диҳад умеди султонмурод? нақшаҳо зиёданд, инқадар зиёданд ҷамшедҷон, нақшаҳо инқадар зиёданд ки
баъзеашро фурсат намешавад, вақт мегузарад меравад, лекин ҳарчи мо хостем намон мешавад, ҳарчи худо хост ҳамон мешавад. Яъне мо орзу мекунем, нақша мекунем, нақшакашӣ мекунем ки ман имсол бояд дар фалон намоиш фалон. Нақшаҳо зиёданд, дар театр чанд намоиш рӯи кор рафта истода, дар театри Лоути. Худоро шукр, хушбахтона. Ва имсол як филм мехоҳем ба навор гирем. Худо хоҳад. хоб дигар мебинем чи дар рафти зиндагӣ чӣ мешавад. қариб хӯроки мо ҳам омода шуд. Ана акнун ҷамшедҷон мо тухморо мегирем. Хоб мешканем. Ва бояд тухм дар як ҷо биёяд. Дар як ҷо. Бале. Мешавад? Бале. Саломат бошанд. Хоб. Сарпӯшро гуфтам ки мегузорем ба муддати мегузорем. Оташро яктаи дигар паст мекунем. Ки ана дар муддати 10 дақиқа тайёр мешавад. хеле хуб. дӯстони азиз, баъд аз як вақфаи хеле кӯтоҳ бармегардем ва 10 дақиқа зуд акак мегузорад. моро ҳамроҳ бошед. ин барномаи Лазиз бо Ҷамшед аст. акнун билохира омода шуд ва сарпӯшро бо иҷозати Умед мегирем. ҳамин хел аст? тайёр аст? Тайёр аст. хомӯш мекунем? Хомӯш мекунем. Стоп печка. Бале. фурсати он расидааст ки ба лалиҳо мегирем. аниқтараш Умед мегиранд ва ман кӯмак мекунам. марҳамат. хуб, бинед, як намои хеле зебо дорад. дӯстони азиз, белохира омода шуд. ин хӯрок ва намои хеле зебо дорад ва як навиштаҷотиан низ дар ин ҷо навиштаанд. Умед меҳмони мо бисёр зебо ва намои иштиёовар дорад. баъд аз як лаҳза бармегардем ва мечашем. моро ҳамроҳ бошед. бо иштиё бошед. ташаккур. ва бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дӯстон, барои ҳамун таб агар ки хоҳиш бошад, дар болои ҳамин тухм 4 дона мурчи куфта шуда. саломат бошанд. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. саломат бошед. саломат бошед. воқеан ҳам бешӯхӣ бисёр лазиз аст. намедонам хафа нашавад, гуфтам мумкин гуфта истодаи ҷамшедҷон. бодрингош катем. асосашро гӯед чӣ гуна аст? росташро гӯед чӣ гуна аст? ман барномаи Лазиз меравам, гуфта чизе нахӯрдам. хоб ҳозир ҳамин нони қоқ ҳам бошад, даъданам ба маза метавад. не ки ба фикрам ки ба маза аст. лазиз аст дӯстони азиз. яъне ки мутобиқат мекунад ва ҷавобгӯ аст ба барномаи Лазиз. бисёр хӯроки хуб. гуфтанд ки тест тайёр. воқеан ҳам тест тайёр аст агар зуд акак омода кунӣ. ва бешубҳа ман фикр мекунам ки шумо низ инро аксарият борҳо омода кардед ва нафароне ки акнун мехоҳанд омода кунанд барои фарзандон, аҳли оила чикор кунем? омода кунанд. ҳамин тавр ҳаст? бале. ташаккури зиёд ба шумо. идома диҳед. саломат бошед. ман шуморо гӯш карда хӯрдан мегӯям. бале, хӯрданро. ва умедҷон, воқеан ҳам лазиз аст. ва чӣ гуфтанӣ дорӣ ба бинандаҳои азизи шабакаи Сафина, ба ҳаводорони маҳорату малакаи худат ва ба дӯстдорони барномаи Лазиз бо Ҷамшед? ан ҳамин дурбин дар ихтиёрат. ба бинандаҳои азизе ки ин лаҳза моро дар давоми чанд дақиқа ҳамроҳӣ карданду тамошо карданду, хайр, ман барояшон пеш аз ҳама рӯзгори ободу зиндагии хубро барояшон таманно мекунам. саломат бошон. бигзор
рӯзгори мову шумо, зиндагии мову шумо, дастурхони мову шумо, дегҳои хонадони мову шумо пур бошад, аз хӯрокҳои бомазза бошад. Зиндагии мову шумо, рӯзгори мову шумо бомазза бошад, бо лаззат бошад, ҳамроҳи фарзанду, падару модар, хешу табор, ёру дӯстон ва ҳамеша тоҷикистони азизи мо, тоҷикистони ҷони мо ки ин қадар дӯсташ медорем, аз ин ҳам зеботар шавад, обод шавад ва ҳамеша дастурхони миллати мо ҳамавақт кушода бошаду пур аз нозу неъмат. саломат бошед. Саломат бошед. Ташаккур ба шумо ки даъват кардед. ба шумо ташаккур ки даъвати моро қабул кардед, даъвати моро пазируфтед. як ҷаҳон сипос барои суҳбати хеле самимиву хуб. ба шумо барои фатҳи қуллаҳои баланд дар корҳоятон бурдборӣ ва бисёр пешравиҳои зиёд ва нав ба навро таманно дорам. ташаккур, саломат бошед. саломат бошед. дӯстони азиз, бинандаҳои азизи шабакаи сафина, дӯстдорони барномаи Лазиз бо Ҷамшед, инҷо бошад барномаи навбатии Лазиз бо Ҷамшед ба охир мерасад ва шумо дидед ки Умед як хӯроки бисёр лазизро омода кард ва ман фикр мекунам ки шумо низ зудакак омода мекунед барои фарзандон, барои аҳли оила, барои наздикон, барои дӯстон. инҷо бошад барномаи навбатии Лазиз ба охир мерасад. то дидори навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. ҳатман ҳамаш хуб мешавад дӯстон. хайр, то боздид.